همو گلی می ولات پاریس جبورا یا گشتی وکی هم حمجه دزانن ده 26 ماه نیسان ده کنفرانسا یک ریزی و یک الوستا کرد هاتل دارخستن لگور بریاره و کنفرانس چیکرن و دارخستنا شانده کی هفش جبو دیالوگا به حکومت شامیره هر وها به همو اطرافو آلین کردستانی و جهانی را بکار بن جبو دوزا کرد جبو مافی گلی کرد به تایبه جبو او خالن کو کنفرانس دبونه بریار خوستک و هیوین گلی کردوان بریار ده هاتا پیکانین افشان ده ایرو هاتا آوا کرن ام دکارن ویمزگینی بدنا گلی خوا شانده جی امانت کی مزن د سکرا و شانده ده جبو کو بکار به وینا گل اراده گل به تایبت اكو جبی کنفرانس درکتی هر وها جبو کو بکار به مافی گلی کرد دسکفتی گلی کرد ل روجاوای کردستان مسوگر بک و دستکاری خو د پشتی ججنه ده ایدی دستکاری خو راست راست دکه شانده مجی به هجماره کی پارتین سیاسی کسایت سر بخوا حرکت جن همو هزن کو د کنفرانس دا رولا خورایستن او ایرو تمثیل حرکت کردی مالا کردی گشتی دکش بو جی امجنها داد بیجن بلا گلی ما سربلند به سرفراز به کو ام د مکانیزیک دا ام حمته کوشینا خو هزا خو بکنه یک جبو کو ام بکر مافی گلی کرد مسوگر بکن د سوریه کی دموکراتیک دا نناوندی دا د سوریه کی هفباش و اراده گلی کرد وري ناسكر بعد مشاورات مكثفه مع الاحزاب بين الاحزاب السياسيه الكرديه في سوريا تم الاتفاق على عقد كونفرنس وحدة الموقف والصف الكرديين في 26 نيسان المنصرم، وبالتالي انبثق عنه كان من المقرر أن يصدر منه وفد مشترك لذهاب الوثيقة الكردية إلى دمشق، وثيقة الرؤية المشتركة الكردية. فالآن اليوم تم الانطلاق هذا الوفد وتم تشكيل الوفد، ونزف هذا البشرى لأبناء شعبنا في كل مكان بأن تم تشكيل الوفد الكردي الموحد من أجل الذهاب إلى المفاوضة مع حكومة دمشق في الأيام القليلة القادمة، وبالتالي من أجل حقوق الشعب الكردي ومن أجل القضية الكردية في سوريا. الوفد مشكل من مجموعة كبيرة من القوى السياسية الكردية والمجتمعية وكذلك المستقلين، ونأمل أن يتم تحقيق يعني مشاركة أوسع لأبناء شعبنا في هذه المرحلة في مستقبل سوريا.